Importantes faz esperar un pouco, cando vamos a un concerto deses famosos vamos esperar. Un bote aplauso para eses artistas. Este micro odiame. No digas que no somos artistas, Están as mamás que me echan en pincas. E as abuelas, bueno, hoxe non dorme. Vamos continuar con dúas pezas de gaita, con estes gaiteros máis guapos temos. Tocamos e tocarán moito, pero guapos, mira pai. Vamos ca Xota de Vergara e dous valses.